Hingke dolok nok sain manbai kana nok nugui manbai kana angke no marke shocking se nangja goi thangka. Tago hinba patal koina jamatia phat jake miafra je telanai pemani phat jake bini je kaila pan naui thamani ubno nogoi ang belek na je shocking nangja goi thangka ta. Hingke dolok phai tini video chung saima lainai je patal koina ni chela sabo ongkhana biang nangkhana bo Rajasthan chela astala ni mung tamong khana bon chela tamo khaina phari tini o video ni bisingti nong no kaham ke sai khnari nai. So ke dolok nora tabuk saimano patal koinya dai kuno single kori kha batabuk chalana pe kha bini loge songmang kha brok ta kunoi bakha thanchong laikha haibar angle markin wana jagi thaka so ke dolok nang tabuk sai nai je patal koinya ni chalang kha Rajasthani BP mina botai IS officer khayuta dolok nak saijman patal koinya mia pharo kaijak mani je jaga angkha je tele murani je kheto ota. Hingke dolok norok kisah nai na di je patal koinya kaijang mani mia pharo no kaijang mani mia pharo. Your presence and for and we truly appreciate the effort you have made to be here. Weddings are not just about two people coming together, but about families and friends uniting to celebrate love, joy, and lifelong commitment. So sit back, relax after this program and enjoy this beautiful celebration. Okay. I think it will be the better. Next update ang kadolong nog side manu je asung makin chini tibra sarung na wansara hanang pinang oboto khainu tangu hain bagoi chin boba gara saka je tai omtai khaima glak chin borong no bui manglak chin borong na tolo tai bui sokai manglak omai ke chin boba gara saka azarao je chin borok khorok te saudi masa bujai tan boba gara song nuka pu ke borok dukan glang thangai op khairo khain boba gara omai ke sau te chini borong bai kabang ma facility tui tong tai kabang ma kok saka ta dolong na kisa khana ji chin boba gara tam saka दुकान में अपना एक त्रिपुरा साउथ से था, उसको पीटा गया। हम लोग ने दुकान बंद करा दिया। अगरतला के अंदर हमारा तिपरासा को मारा, उसका दुकान बंद करा दिया। boba gara bagai na kaisa like na nang subscribe kaisa khanya nang tai comment kaisa khanya nang ta boba gara susin bagai sam kam khai tangma bagai next update dong kha dolog je nang nogin man je khwai eklobo school te boys and girls school no asung marikin anja go kabang ma mobile lok manjak kha
Minister Vikas Debarma bai sini SD welfare ni je Mantri Minister Vikas Debarma bai manjak ajaga asimia flag rock tei gaja rock kobangma brung pocket dogo manjak khata so kedalokna o video no nai di না চেক করে পাইলে এখানে ওইখানে চেক কইরা পাইলে এখানেও জমা দিও না জমা দিও না না এটা কার্ড মহলা মো গঞ্জা নঙ্গনি পড়ি গঞ্জা মহলা মো বড় সিদ্ধিমান ছা বড় সিদ্ধিমান মো বিড়ি সামনে এটা এটা সব যাইব হ্যাঁ এটা সব এভিডেন্স রাখুন লাগবো তো tai bosau SD welfare di je Mantri Vikas Debarma bosau norok je final generation norok kotor mantri mana IS officer mana doctor ong mana nok tan omthai ke ba jaga kobang bujai ka tai bosau je jotan buma ba kosto ke nong no rohoru kosto ke nong no poi di no nok ke jaga omai chong omai ke ba tai ni gaje nong no rengnan bagi ba koi jaka au omai ke ba ma jaga o nui tong dolok ngak onio so tam sanam so tam khna nok tam wan sok tolo comment khai sadi next update no kha dolok je Tripura jogrok tam sasine ang sana ma ekdom lasi thakata 3 jana buroi 10 jana chalabai tam sasine ba dolok buji thangchiri 3 jana buroi 10 jana chalabai game thongu 3 jana buroi tongman da je Tripura jogrok 10 jana chalabai game thong thang tini je borok bai manja khalamo nak beng thang nai hibrok sau 3 jana Tripura jogrok nara chung mela sine thangli mela omai ke sawi manja kha tikdolok nak opening bu kisa video nai di Chala kira kira nama tahu bola hafla. sing masaya cocok nokoy mo na kuya asuk market chin borok asuk market kuluk asuk market ni jegi kelai bai thaka je tom hamyo asuk market kelai bai thaka next update ka dolok India versus New Zealand ni match na wasang la pra bakha duk song juma pura highlight hekis matong highlight Virat out ong mani Rohit out ong pura highlight hekis matong ta Sengkendar mia for match nunggu makana asuk market pa trailer asuk market pa pra bakha Del Garden garden chaka India ra paisan bakha ke tong thoman haing siu India versus New Zealand ni match tongmani abni India ra 44 run bai kelai sake pai thaka aja gaw chin ji Indian bowling ma hinjane Varun Chakraborty 5 wicket nakha 42 run de 10 over bele ke tai bonu o match ni man of the match makha a match sana thake chini India ni pura markino habu dubu ang la jaga hen hai serious ayar thangoi nai 98 bowler 79 run khaika moni loge bono loge ka Hardik Pandya 45 bowler 45 run khaika moni loge tong Akshar Patel 42 run khaja 61 bowler oma hekin India rog je scoreboard lang thamaka 249 mane sana thaka ke target 250 आ जगह आसुक मार्केट की रग नि जे फील्डिंग आसुक गरम बगै रोहित शर्मा सुमन गिल विराट कोहली डाक्टी फाट आउट अंगै थांका जे गेलेन फिलिप नि केस रमान नुको आं परवान थका ओतम मैच हाइलाइट जे नि चिमा वान सक सिवस आटका के केस रम फिका गेलेन फिलिप विराट कोहली केस न आसुक मार्केट नमखा रोहित शर्मा केस आसुक मार्केट नमखा तै केन मामा त तै ताम सासी नाय आसुक मार्केट देवरा याक राशि रमि तंग सिब्रङ हाई 20 बिरमान हिनि मानो म बिर केस रम याक सरक बाय बखा त मार्केट दुक अंखा हाइपन जे मैच राखा बता किसा बखा तंग थमान खता किसा लांग मारक फिरोगि मानमा हायं खाता India rak 250 rani target ka haibon ajaga o je ken mama ongkhar ka asuk maken soboroi thongtani o khaimang ka ken mama 81 run 120 ball haibano out ong thaka haingoi India ro match pai thaka 44 run by New Zealand ok total run khaima ka 205 run all wicket India rong ni next match ong nai je semi final next match ong nai Australia by khana thongdong nai 4 tarikh o hinggo dalo nok mia for match no bahai nok thaka tola comment khaisai nok omnai ka wan sakman tor tong dolok India rak pai ang sinai istinele India rak pai ang omthai rak wan sakmung rak sabun bakha rak kakna miani samoya ka dolok nok obono tala comment khaisadi tai like share khai subscribe khaina tapok di